aha biro 27 by'ukwezi kwa mukaga umwaka w'2024 Joy Ntwari omutumbe gw'Kashango musitoho mu makage aga Kamonyi Kisoro Municipality kandi okurugyerera hari IP Arnitwe Boaz Community Liaisons Officer Kisoro District Police batano bakwasirwe bwanyuma y'abatura ba Line Village okubecenjera nukwe kumanyisa police izireka bafuza. There is one God Ndagijimana Peter condition Nkurikirimana Isaac kandi ubu ni umuntu ari gukora habucha yo kuzinyama wakashatu ni Butaze Angela bagambire polisi ngo bakita Joy bamwihaho $16,000 eziyabire yaheza kwiha mu kibira ekiyabiragurize bayorekana no kuba mwisere nkaba ndi hariya nahora umukekura ababa hide behind there you remain there behind nkaba nibo kumutugaba nibo w'abandi Omugande polisi yakazona Kiruhura ekwasira abantu babiri mu nkomo bwanyuma yo kwiba motoka registration number UAL 028T eyibirwa muri kazo omwaka oguhwire kandi kwatirwa muri kazo emotoka egi bakajiba hari Ebosako eyarushere twagereba mu kazo mutwagibereza twagigenda aho twagitaho bambega bagenda bagikwatara cyampangara umukayi w'umushayije umwe nawe tinkuza kumugamba amazina abo kubimbitera n'abantu yakunza mu bato mu koti atecho nijoreka polisi okwetire mamani meja amushango ukora mpagaho twabona bibiye mu tokejo amakuru agagasha kwa Keta tuzarirwe na Richard Nahabwe.